Di masjid kagebang mugrib kameng ciret hanalam diwa geja sedatroh an mugrib kamu wet ranta jersago Di sidara di jaa maghrib mata tepet pakan ge imdro di jama'en ngan mas talib kadi wet trogukrung panjong menyaruh jipa bandit nyan baru telah duduk menyeraya umpang gampet jauh aye pradalako bele ada tamulala dalam bucahe be megaya cacat urang jami talaka mantang SMP kesikula ladum ke merek kisah nageblo Honda dana Honda gaduh mesewek oh getambe jipekruh jungkang na Honda meme cewek kelepi kesikula golom duroh bule kaji tepu meen wawang jaga aurat be pedu tengkop bele kaso pakaian himbe ala barat u Aceh katrok mesayang sopi cukup mesudeh jamun jino cukup edan inang agam kamu palo menyesegi pergaulan Aceh ngan Medan si getu sahong betiru atra Medan be bangga co atra gop masih jerata simpang tante girang muka tumpong di masjid kagebang mugrib kameng ciret hanalam diwa geja sedatrong an mugrib kamu wet rata jersago di sidara di jaa maghrib mata tepet makan ge imdro di jama'en ngan mas talib kadi wet trogukrung panjong menyaruh jipa bandit nyan baru telah duduk menyeraya umpang gampet jauh aye pradalako bele ada tamulala dalam bucahe be megaya cacat urang jami talaka mantang SMP kesikula ladum ke merek kisah nageblo Honda dana Honda gaduh mesewek oh getambe jipekruh jungkang na Honda meme cewek kelepi kesikula golom duroh bule gaji tepu meen wawang jaga aurat be pedu tengkop bele kaso pakaian himbe ala barat u Aceh katrok mesayang sopi cukup mesudeh jamun jino cukup edan inang agam kamu palo menyesegi pergaulan Aceh ngan Medan si getu sahong betiru atra Medan be bangga co atra go masih jerata simpang dan tegirang muka tumpong